Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu laram sangral te Chief Minister Pulal du Oman bana kai hand holding policy and kalpui tur chu centrally sponsored scheme te na kai kop turani ati Mizo Zirlai Pol General Headquarters in Government Nepali Primary School Rangvamola Zirlai te classroom in dai launa sukyang turin sarkar ngen Union Home Minister Amit Shah an India le Myanmar ramri hung phui vek ani don ti asoi Madhya Pradesh halpo siamna factory kang me chua ka mi som pakadan thi a midang za som chuang in hliam an tuar bok Chief Minister Pulal du Oman bana kai hand holding policy and kalpui tur chu centrally sponsored scheme te na kai kop turani a bank ten mo phona poi mo tak an chel don ani ati Voina Nabad Bul Tuma Mizoram State Credit Seminar Minekwa MRB Head Office Conference Holabot Seman Puina He Thui Soyin Chief Minister Chuan Thai Thar Chua Lamte Thil Siam Chua Lamle Services Tha Siam Theite Hand Holding Policy and Kalpui Do Nati A Adong tu tur beneficiary than thua ruling party mi le sa lotling lo tur ti chiang rengte andu sakmat don lo ti soyin chung mi te awang chuan sarkar policy alo lo cham fo to a bank te po in an hena loan pek an she thin ti an shia ati a sarkar chuan tuma du sak bik le du lo bik nei lovin mi pui sarkar ani angin a lo tin pui ngei tur te chau an thlang don ti po soyin uluk tak in line department ten an vil zui bokang ati a bank te tan po chung mi te lo pui chu anwam to don ani ati Seminar man pui tu dang Agriculture Minister Pupi C Vanal Ruwa te chuan a hun taka thlai cha tha an mu theina na malak te an theina te pung tura farm mechanization warzel te antum te asoya na thok tu den an mamo hun tak zela sum man ho tur an nei theinan financial institution te an poimo em a lowin hongzau turin angen te asoi he huna hian Chief Minister le Agriculture Minister te hian sarkar scheme kal tlanga pek loan than hem tak bank sang te sanction order chu loan mutu ta hne na an hlan ani kang me ven hapta man me ka vein khan local administration department le environment forest and climate change department tangkopin village council te polin kang me laka inven poimo zia le hemi kai noya thil tol dang te Google Meet kaltlingin awareness program and board sai Hehuni District Local Administration Officer Pumoses Lalfak Omatlawin Kai Shuayin Village Council te chu kong tam taka van tlang tan na thanhem ngai taka thok tu ani angin kang me ven chungchanga po thau na thale zwal zo nei pui turin asoma van tlang in khom gram sabha te mangtangkaya kang me chungchang in zertir nan mangtangkai turin acha ani mitam zok lo ne Aizawl ani angin kang me ti chuak lo tura film khor turin acha a an man ruwa ta chu chul mam tha a tuai num thin tur te khol thil en kol uluk lo wanga kang me chuak the ani thu te asoya he ba ka hian lo har te po mumal taka sam faya uluk taka wong fai thin turin village council te chu acha bok kang me wangin nung cha le ngram ngote an cherew na sa hle ti po soyin borok thiang hlim le tui na te na sa taka akyam tak awangin thapui tho a kang me chuak tur ven ho anga ani ati DFO Pulal du thana chuan village council te chu kong engki ma mala theitu ani awangin sarkarin lo hal hun abetuk march ni som pathum chu ngai poimo turte an huam chunga lo nei ten meilam thataka sial turle a thei chen chena en pui thin turin a cha tlang awa po a thei anga tam puanzar lir turin a cha ani Klibeng lam chud ma sapota lo hal thin turte lo hal huna po tlaina nem hun te thlang thin turin a fuya village council ta share puina tel lo chuan tu ma in lo hal lo turin a cha bok Mizo Zirlai Pol MZP General Headquarters chuan Government Nepali Primary School Rangvamola Zirlai te school quarter class unlock chungchang don naya social media lama lo lang en fe in amuna at an tloa an har sanale an den hunte an zir chiang ani hemi chungchang at chu an siama MZP chuan Government Nepali Primary School Rangvamol chu a building a tet em awangin Zirlai tamzok in school chungan changlova pona class an la thina don den huna Zirlai za somni pasari ommekin zirtir tu palian omani antia MZP chuan ni salet wa sur noi zirna kalpui chu engte kong ma in rem tilova tun kar chunga ya sarkar in Zirlai te har san na sukyang tura ma ala lo ani chuan atulangin ma ala don ti an soi
Government Nepali Primary School Ravamola hian zirlai nursery somthum KG somni pani class 1 somni pasari class 2 som pakwa class 3 som paruk class 4 som pathum anwain zirlai za somni pasari anom meka zirtir tu anget pani MR zirtir tu pakhat le SCDP zirtir tu pakhat an nei bokani MZP branch Ravamol chuan tun martangin thunei tu te hne na government Nepali Primary School Ravamol chungai sakturin an lo ngen to thin thuan soya Aizawl Municipal Corporation huam chunga hetianga sarkar school den mun chelu tukle ngai tha ala omfo chu MZP chuan makatia poi atitak zetti an soini MZP General Headquarters Roi tu te hian Ravamola Government Primary School le Government Middle School te po an tloa Government Middle School chu an building at label to hle a zirlai te tan po him to lo ni an ria thu soin arang lamangai sak turin sarkar nei tu te an ngen ti an thu chua chuan an tar lang bokani Tut naya combined competitive examination results huaka rolban lautling telom puina hun Commissioner for Persons with Disabilities bot sayin vo inkhan Aizawl press lapa nayani a Person with Disabilities quota tling mi pathum lalrem tluanga MFNAS lalngai omi MCS le N van HC MIS te choi moina hun manani PWD Commissioner P. Vanal Dikisai lo chuan harsina tam tak kara lotlina sang tak an mu chu chuan amati thu soya midang tam tak rolban lo na nei te pon heng din mun hi an luat thei ti thar tura adu thu soyani PWD Commissioner chuan Mizoram Sarkarin na lak rengin zapali I claim lo reservation ada thin thu soyin sarkar noya mi thanem takin PWD quota in sarkar na an mu to ani ati a group A B C le D thlengin mi somkwa ver an lu to thu soyani kan sarkar hian rolban lo te angai sak ma kan lom tak zeta tin sarkar department rang te pain min support tha ma rolban lo te din hun po tun ma ai chuan atha to ma henga bang te po hian kan lom hle Traffic Police ten lir thei khal tu te film khur turin an cha abikin no pangtana himna ngai to turin lir thei khal tu te an cha ani hempi chung changa to chwa an siama nuin an fa te po chung le lir thei ka ni neya bor tak tak school no pang phur mu turan omte no pang phur lai lo mu thota mai te po mu turan om thina two wheeler khal tu ten an ma ni le an mi phur te himna ngai to reng thin turin an ngen ti an soi heba ka hian tun lai kar chuak thar then khata achung khuna honga lir thei tlan la ya no pangdak chuak le thu chuak mu turan om chu him lowa an ria thun soya tlangram kongjim le kong koi taka lir thei khal ani awangin hetianga no pang an thu chuak le an ding lor mai thin chu a him lo hle a nu le pa ten an tu le fa te him na ngai to a hetianga chuan ti lo turin an ngen ti an soi bokani traffic dan le shai shia lo wangte ngai tha shim le film khur to lo wanga che swal le man to kanam fo thin thu traffic thu chuwa chuan an tar langa hemi konga hian tan la thar zel turin lir thei nei tu te an ngen ti an soya no pang him na ngai tha taka lir thei khal chun dan manga shem the ani an ti Traffic Police wan lir thei nei tu zong ten lir thei an kal san donin emergency biak po theina tur phone number an lir thei da theu turin an ngen ti an tu chua chuan an tar lang bok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Union Home Minister Amit Shah an KM za sangkha zaruk somli pathuma thui India le Myanmar ramri chu sarkarin a hungvek don ti asoya ramri ven him na thazo ka thoni theinan petrol kalkong siam thatvek aniang atibok he thui social media talangin Home Minister chuan more Manipura ramri KM soma thui chu hung zo ani to atia hybrid surveillance system nuaya fencing project pani po kalpui chanani to thu tar langin he project nuaya hian Arunachal Pradesh le Manipura KM khala thui ve hung na thoni angatia he ba ka hian Manipura KM somni athui ramri hung na thona tur pomfel ani to thule na tan thoini tur thu po soin Modi sarkar chuan tu ma ton tlang theilo tur ramri siam atum ngethle ani ati Harda Madhya Pradesh halpo asiana factory nimena kangme chua ka mi som pakatan thi a midang za som nga chuangin hliaman tur bok police oidanin factory hi dan lovadin ani a thilna taka po nuwa kangme chuak zuya factory nei tu Rajesh Agarwal tan u naw chuman ngalan ni
State Chief Minister Dr. Mohan Yadav chuan van doina thleng chu poyati thu le amo phur tu te shemani tur thu soya thi chung te hna zangadom na cheng nuai li pek ani tur thu po soin liam tuar te po athon en kolani ang ati President Draupadi Murmu le Prime Minister Narendra Modi te po in van doina thleng chu poyanti thu soin thi chung te hna torpuina an hlana Prime Minister chuan thi chung te hna PM National Relief Fund atangin cheng nuai ni theu le liam te hna cheng singa theu pek ani tur thu a soibok Chanchinthar top na tlang pui Chief Minister Puldo Oman Bana kai hand holding policy and kalpui tur chu centrally sponsored scheme te na kai kop turani ati Mizo Zirlai Pol General Headquarters in Government Nepali Primary School Rangvamola Zirlai the classroom in Dailaw na sokyang turin sarkar ngen Union Home Minister Amit Shah an India le Myanmar ramri hung phui vekani don ti asoi Madhya Pradesh halpua siana factory ka me chuaka mi som pakatan thi a midang za sam nga chuang in hliam an tuar bok chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani